Tēnā koutou katoa. Ko wai mātou I TENZ. He rōpū tēnei e hāpai ana I ngā marau Hangarau me te technology, aha koa he kōhanga, aha koa he kura tuatahi, he kura ā-iwi, he kura auraki, he kura kaupapa, aha koa he hai kura, he whare wānanga rānei. Nō reira, ko wai hau, he uri tēnei o ngā puhi me Ngāti Pākehā. He māma, he kaiako, he ngākau nui tōku mo te Hangarau. Ko Ruth tōku ingoa, ko wai tōku hoa. Kia ora, ko tongariro te maunga e manaaki nei I a hau, ko tauranga taupō te awa, ko taupō nuiatia te roto e marere nei taku nākau, ko Ngāti Pākehā te iwi, ko te rangiita te tūranga waiwai, ko Osborne te whānau, ko Pip tōku ingoa, and I am a kaiaarahi for TENZ. Ka pai, nō reira ka kōrero mō tō māua mahi ina nei. Ana ētahi tauira āku mahi ki ngā kura, ki te taha mai wī, ngā kiriata e rua, ko te tuatahi he kōwaiako kua kōtui tuia, he mahi hauora, he mahi hangarau, ngā toi hoki, te reo matatini, ia mātou e kōrero ana mō te pūrākau o Hinea Hone. Tēnei tauira, he whānau tau whā ki te ono, e whakarite ana, e tuhi ana, e hopu ana I ngā whakaaro, hei paki pūmeka mō tā rātou whakanuitanga o te koutou. Ki tēnei taha, he tauira anō o te mahitahi, te kaiako tahi, ki roto I ngā kura kaupapa. Anō nei he mahi hangarau ririke, hangarau me te pāngarau ki te taha o ngā nohi ki rungara, hangarau me te puoro ki raro I honei. Tauira mutunga ki ngā kura tuatahi, koia te waihanga tuahangata, ia rātou e tuhi pūrākau ana mō ngā nohi. Tai atu ki ngā haikura, ētahi o āku mahi, koia te whakarite I ngā rauemei, pēnei tēnei, he pēhia te kimi haere I ngā wāhi ki taua pai tukutuku NCEA. Ki tēnei taha, he tauira tēnei o ngā whakaritenga mō ngā āwaho, ngā pairewa paitai mo te Hangarau. Kei roto hoki ngā tino rauemi, nō reira hahanga tino rauemi. Kaihia era, he pēhia hoki rā te whakamahi. Tai atu ki te whare wānanga, anei tētahi tauira mahi, te Hangarau kai, I whai whakaro mātou mo te kūmara roroi I te tuatahi, koia te kūmara kua waruwarutia, arā kua urua ki roto I te omu, ka puta mai he pūreni rekarawa. Kātahi whai whakaro mātou, o hea hapia ngā pūreni hou, ko te kūmara, te mea whakauru matua. Tauira tuarua, he mahi karetao, whai whakaro mātou, ngā pauako, hea ngā mahi o ngā karetao, ia mātou e mahi ana ki roto I te akomanga. Ko tāku mutunga, ko te taha rangahau, nō reira ki tēnei taha, he pikitia, he tohu tēnā o tāku tuhinga roa, ka aro tēnā ki te āta whakamārama, he pēhia te hanga o te marau Hangarau. Me ngā hononga ki ētahi tuhinga. Ki konei. Whilst we want to grow Hangarau as a subject area and te marautanga or Aotearoa, the reality is that New Zealand curriculum is quite strong in the kura I've worked in.
With the new NCA Level 1 standards, kura Māori are relieved to see teaching and learning activities that reflect te ao Māori. As you can see in this slide, these activities come from the new NCA Level 1 standards for materials and processing technology. This subject area covers food, fabric, wood, metal, so it's easily transferable to a te ao Māori context. I worked with kura to make sure these standards work in their local context. At Level 1, courses can be integrated and built from any subject area, so integrating technology is a great way to produce an outcome for the teaching and learning. Some of the most successful program developments around technology have been, of course, built around kai. One kura is using local pūrākau and a visual arts standard and weaving some of the standards from above for a kai celebration at the end. Another kura is using local pūrākau as their context for the unit. From this pūrākau, kaiako have built in a program including te reo standards, kapahaka, and MPT, being the outcome of their learning and ideas. Ākunga had an option of carving the outcome or weaving the outcome. I see these standards quite a lot built around rōpū, which is a great context for learning. I work with technology within the New Zealand curriculum, and I'm here to support any kura Māori who is wanting ideas to build a program in technology. Nō reira, kei konei māua ngā kaiaarahi o TENZ e hihi ana ki te tautoko i a koutou. And kei konei ngā huarahi ka taia. Ka taia te āwhina ki te taha ākunga, ki te taha rangahau. I a koutou ngā kaiako, tai atu ki a koutou ngā whānau. Nō reira, tēnā rawa atu koutou. Nau mai, hara mai, I mera mai, pātuhi mai, e hihi ana māua ki te āwhina.